الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kuitu pasunu kita bi si kedua surah etina binalik tanbi suratul Naziat. Suratul Naziat ini etina Makkiyah. Dan ayat tek ke Makkah etin ini surah ini. Lobus hati we bang ayat tek ke Makkah etin ini pag-ibadat atau pag-tauhid historin pasal tauhid atau kelebihan etin kudrat idarat Allah Subhanahu wa taala pag-tauhid itu mian awe ubus pagi bang si Madinah ayat tek ke Madinah etin ke hukum-hukuman samian ini pinitek ke Allah Subhanahu wa taala in PCS Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nubus pasal kita si bisra apa sama surat An-Naba ini si surat An-Naziat. Dan Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fas sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yawma tarjufu ar-rajifah tatba'uha ar-radifah qulubu yawma idhi wajibah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil habirah a idza kunna idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bis-sahira ila akhir ayat. Tinanda ini bakas tibisaraku pasal wallahu alam mangantag gitebien yene pasal peg eddo nyawa manusia. Bakas tibisaraku ini. Sikitebi kita ko bang ito tag na bawo pag mga jinin le sibat take mangantag kin wallahu alam bakas tibisarate binin. Yan soy bang mabaya akitebi kam bilik tibisa yan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam din hadis na lay asalian yan pagiddo nyawa manusia yene magkafir do pagiddo nyawa manusia etin mu'min tuju Allah Subhanahu wa taala. Istorinin suwe dembua yan bang sikite pasak kam si YouTube yulo bakas te story we guru TV si dembua si magdawa si ene beluksian si indalal bakas te sare no ene piawang belu si indalal si YouTube indalal yan yulo bisran pasal pagiddo nyawa yulo explain na sa amya so wedi bisa kita bi mga salpinta ano pa ikaw kita magano si internet kemon so bakas tibis asal pagkapoy lipat ang bakas tibis strat binin asal explain punta si kita bi pagiddo nyawa din so bay na tusito gana ruti manamalan ngino so si dumbo oras kurone ay tinan oras tabi tabalik balik insyaallah balikan tibisa wan nazi'ati gharqa dan Allah Subhanahu wa taala nanti bisrain nasinin yene yan me malaikat me malaikatin pinne si waktu pinne ineddo pinne wede yene nyawa kafirin gharqa itin ineddo wede nyawa kafirin tibo wede ineddo ambandene manusia lay ubus gharqa antag ilambo wede pinne pinegdelem narka jahannam tigdele mebbo ineddo we malaikat megedo nyawahin yene me nyawa manusia naga tuju Allah Subhanahu wa taala kafir managain ubus binoo pinegdelem narka jahannam atau ilambo we Allah malaikat le yene nyawale pinegdelem narka jahannam samia gharqa dembu isa bisara tafsir wan nazi'ati gharqa bang pineneddo we malaikat pagidon nyawahin nene manusia managain itin ilarot atau pinipedian pindesie pinipedian pindesie samian demboy sa tafsir demboy sa bisara mian sayen ineddo nyawa manusiain yene managain itinen ilambo atau pinipedian us ilambo pinigdilen narka jahannam nyawali kana metekani sedih melingkan nagdalemine nagdalemebo
dinak etinendakan wallahu subhanahu wa ta'ala jumlah malaikat leh samian penghinang ini nyawa manusia maragay. Itu mereka pengutin sa agama Islam suway pikir TV. Suway pikir TV papap asal amay-amay sikiti ibang erupen naga magmaasiyat tuju Allah subhanahu wa ta'ala gay pagkali si Allah subhanahu wa ta'ala duksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam netinan pe sulang kitibi na itu inapas-apas manusia hingga na sedih bisan pesaing ge kel numanne bisan pesaing ge kahapanne duk kisikpitanne duk yene mian kelengkeune duk kapandakne duk ine samen ine kahalanne cuma inapas-apas ne asal ganya sedia man kematian ine kahalan manusia ko ite bisarate mian namre ite bisaraku bukti birau si kuitulei ape mbag rumian palawe te bisaraku mentu sepi te ni ale maghapin silahat te bisamen kapati ilay amat pe piniben me anro nobus pos samban mian konsiensi ni niya etinen subsub pepu kuyen atau detoa sasang puas ngail sasang nambayang ngil subuh pek ubus heba ga tumelokan mate magtaus gana sikisiki karena sikisiki Tuhan tiba-tiba kebon si Pati Satta naman sabta aja sabtalu hindi Pati Satta naman batu-batuin yun lang si nambayang sung ngail nambayang subuh hindi kami pianagan sekali ngail sa nambayang subuh kapag usa dyan ngail ini heba gana sakisaki nangkan na ina kalan tibi gay kita wan asal inapasin inamad kalan tibi asal namo anu kamate samian nangkanya gay nakita nga sangasa pinte pwede hadja memetein bang mesikihin atau pwede hadja memetein murahid bang mebehin na sama na madagay cuma nagay kita wan tibi iti hangkal in kemetein ga pinain ina tadaratil asbab fal mautu wahidu illam tamut bisayfi mata bighairihi metein asal in hadja labianne lune ke tebono lune ke takakal lune ke heba lune ke samian so asal masih lebianne so asal inunan ke mati ini ke samian bangge ke mati tebono mati tepedang mati sakit bangge ke mati sakit mati si petulian bangge ke mati si petulian mati si peningkon mati gane asal masih lebianne ine peyuan sabab asal masih dembua pinole iten ke mati sebagai kita Tuhan TV bang sumian penitek ke Allah subhanahu wa ta'ala nubus nasinin nangkan asal inu TV amay sigit TV iete bang nagga daki TV nagga si pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala sigit TV dianduk Nabi TV Muhammad sallallahu alaihi wasallam pege bang nagga manusiain pagtaabot iya mate bisan anak iyakan anak ini samian angkani mati ini ilarut nyawanen atau pedipedian nyawanen iya wa malaikat em gitu nyawanen samian ubus pinagdilan mereka sanam nyawanen ni ngan nasa ate arka iti nang bangbaran yung kata kite kaya maran lupa man tibi kala itebo malaikat ini tinan paman tibi magjata bidele bineg kasamem ka sumegwa ene nyawali samian binisara ini bisra Allah subhanahu wa ta'ala wan nazi'ati gharqa ima kasasa manusia maragain manusia megkupur masyatin sewaktu mati etinen inabdo Allah subhanahu wa ta'ala dinak wallahu ta'ala malaikat yang nyawanen dumen ini neruk ini sumegua etinen ini pusa asal pigdalan nebut nyawanen nubus mianain manusia kelakuan manusia in bangginu pengandakan Allah subhanahu wa ta'ala gani irin gay kita mekebisara pinain dusta aku pagi inrap tebe tubisan Allah subhanahu wa ta'ala samia Demain natinen men tubuh tebetia manusia in bang naga bang inedo nyawanen natinen pinepedian atau ilarut ubus pe dalam narka jannah Allah subhanahu wa ta'ala inekas in gana sedih domen iakan domen ini sine manusia naga tuju Allah subhanahu wa ta'ala sayin bang pinapati Allah subhanahu wa ta'ala sa amin penginangi wan nasyitati nashta inin pe kutib insyaallah si kedua aks atau did ene bisrale yesab me malaika mengedo nyawene manusia mapekele si Tuhanin manusia apakala si Allah subhanahu wa ta'ala manusia apakala si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
si waktu sabiya pinapate. Ini kung kita betul sabihin insyaallah, tenuh kali ngaji, itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pakale mu'min sa Allah Subhanahu wa taala. Magkagat si waktu ya pinapate. Kaya saya itu mu'min do kafir masuk asal pinapate wallahu Subhanahu wa taala kaniya. Pag mu'min kaya pinapate atau kafir gay. Asal pinapate kita. Kemo ne pusat asal pinapate wallahu Subhanahu wa taala. Wan nashitati nashta. Isap manusia. Ini manusia mu'minin. Mapakala si Allah Subhanahu wa taala. Manusia mu'min pakala si Allah Subhanahu wa taala. Ubus bangi si waktu si ineddo. Si waktu si ineddo na nyawarin wa Allah Subhanahu wa taala. Dinaku Allah Subhanahu wa taala malaikat. Yene mengeddo nyawale nasta yatinen kina maya atau mian ide benin gay pinepedian mian ene nyawa manusia ale hap tabanan hap pengeddo yehin ite no ben pinepedian dumen inruk ine sumegua mian ine kahapan tamanan kahap etinen mepetek kasen telesanan si waktu ineddo nyawanen wa Allah Subhanahu wa taala bani samia ubus wasabihati sabha. Itu nama malaikatin. Si waktu siya dinaak wa Allah Subhanahu wa taala wasabihati sabha yaku abustan etin mapelingimian mangmirboy sa ikaw naman sa palangi. Sumegua pe riawa si amban dia ta langit titu dia ta ulak yene mengeddo nyawa manusia. Ini malaikat le. Wasabihati sabha etinen pitu amban dia ta langit pitu dia ta ulak mengeddo manusia le. Kone me tibisrat vele. So tibisrat ko asal explain ko din isi kita bikemos. Mian pero nyawahin ini be. Mian asam bat ne te usirem wa pin Allah Subhanahu wa taala. Si surat Yasin. Surat Yasin bahasa suratul Yasin si Waqiah. Allah ini kata sebenarnya Allah. إذا بلغت الحلقوم سورة ياسين كيف مسih واقع إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون نحن أقرب إليكم منكم ولكن لا تبصرون si waktu ini do nyawa manusia si waktu ini do manusia إذا بلغت الحلقوم bang nepin umabot tusi dikelen nyawain wa antum hina idin tanzurun si waktu yan manusia masa tepet memperiata itu tepet etin pe ini be masa tepet mayam pesega nga sa mangara tainang so nyawahin ga ne kemon sibaran me pelebin taman kelong na sa dikelen ne wa antum hina idin tanzurun si waktu yan nyawahin lese si ano si kelong na sa mian si mianin bikelen ni sa enuin isi mangga pengedonihin mian cobang kewang baraning genan umusa gane kaya nyawane gane la taman lawan nyawahin lesa taman si bikelen sa lo sa tepet mempriata manusia yan nebus ini penayaman nen ini pen Allah Subhanahu wa taala wasabihati sabha ambandiata penayaman ne malaikat medek kami pisihin ne Dumene pinain memperiata ini penen pegelo sikit penen ini penen memperiata amen abe sini kabe gusto penen ini memperiata saya ada sini oke ini asa oke ben dal memperiata sumegua manusia le kana telesane bang kita pegasine manusia ngane pegas mate ini so ega apis bine do ke mon pegatam bekelen ne so si waktu lesi bekelen nyawanen wa antum hina idin tanzurun si waktu yan pamarun bisa Mayam kam pahadir kam banyak lu asong mate. Aku naran telu kuter. Tamam bisa yan. Asal ayan kana paman bisan pesaing galam mane. Pamanum bi. Bisan pesaing galam mayan sikisikihan ni. Suwe si waktu nyawanin tamam bikelen ne maya men periata ini pekelat ne mata men periata kan yang makam sedih. Papa sesaat kam mayam sakam pamanum bi si bisarainin. Pegi bisara Allah Subhanahu wa taala ini. Wa antum hina idin tanzurun. Iza balagatil hulqum si waktu nan nyawahin taman bikelen sa etinen kape sepuas amban kape sepuklas amban ke mumbaran
wa antum hina idin tanzurun lo sakam tepet mayan periat asaya bisa pesaing gelam mana pekelat manusia peke wege pekelat peke asal ambani amban Allah kandak Allah subhanahu wa taala binekite si iye yene malaikat nepim gedo nywadale sali du malaikat le sali du memetele etine nyawa kafir asal masih binekite si pine esong nepisia le dok dimikini sab mukmin ye rusa binekite si ene malaikat nepetek kasi semengedo nywana rasmian ubus malaikat nasihin wasabihati sab'ina mi'an itinan periawa asyam mandiata langit pisi pitu si dunya ene mengedok nyawa manusia le ubus miat duman malaikatin nansiinin etin ek ke malaikat mengedok nyawa dembua do sumegua niya sewe de gate itung malaikatin nuhut ina ber Allah subhanahu wa ta'ala pasabiqati sabka megdeheluhan siya menut dem buah amian mengedo nyawalay labitet bang jawa mu'min sebab ini megdeheluhan siya bang etinen mian baya awa baya de mengesek megdelem surga mo nyawa si waktu bino ayen nyawa tedo bang mu'min tuju Allah subhanahu wa ta'ala megdelem surga ubus yai sabi penhutan nene baya me malaikat le megdeheluhan siya pasabiqati sabqa sabab ini kabaya de mayaman ini mengesek di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala bagi bangga dunia nyawa tedo nyawa mu'min gesen deket uhud gesen tepi sumegua sewaktu niya nyawa mu'min ini do Allah subhanahu wa ta'ala nesen as-sabiqa pasabiqati sabqa megdeheluhan siye bang sine etinen menhutin tebohin supaya siya umasek tekite de telesado de yene surga Allah subhanahu wa ta'ala si waktu ini do yene nyawa yene mu'min biya kasi ini insyaallah ente kupekuti bisa Allah subhanahu wa ta'ala bang pa ini sab ene nyawatan biteb do amban kitebi etinen gay kitebi pinepedian do etinen pinebetan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga atau dalam rahmat sampai ini nyawatan bi sababan ambanene pagkahagat tibi si Allah subhanahu wa ta'ala duk pagkahagat tibi si Nabi tibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fal mudabbirati amra ini perkala lay pekerjaan lay etinen ien me malaikat lay pitu dia tabulak megtutuhut nuhut etinen megdialuan siye mian samin kekehinang den ien akan akan Allah subhanahu wa ta'ala tujusi asalkan dapat banggakan kemon emian pekerjaan kemon hinang samian dia tak langit malaikat menghinangian sumegua geise mekehinang banggedu pekerjaan banggedu akan Allah subhanahu wa ta'ala sie demikian seb kemon pekerjaan tu tak bulak sine menghinangin kita manusia supaya bisa pesaing jika wasete basak temanggeru ya namar Allah subhanahu wa ta'ala kita hilang tibsamian bentel bisara dia tak dunyahin lagi hinangin malaikat ini kita manusia anak kapu Adam sumegua bang amman dia tak lingitian sine meghinangin dakan Allah subhanahu wa ta'ala tujusi yene mereka malaikatan sama Allah subhanahu wa ta'ala nah ini medembu amma kehinang dan amban dia tak langit cepitu si dunia samian begtutuhut nuhut begdeluhan yene mengedo etinen nyawa manusia le sali do nyawa kafir duk sai do etinen nyawa mukmin mas labin etet bang mukmin le begdeluhan si pegge supaya si etinen beketut dalam surga yene memo yene nyawa mian supaya telesare surga duk tekitere surga Allah subhanahu wa ta'ala nah taimante be meke pengutasa sa Islam pasabiqa de sabka magisa gay megdeluhan mga pasurga Allah subhanahu wa ta'ala bang kita manusia mismo nene malaikat ini hetinin sapit-tapit Allah subhanahu wa ta'ala siya samian megdeluhan dusiya hetinin mabaya mengisik surga Allah subhanahu wa ta'ala megdeluhan dusiya samian yene mabaya mengisik surga atau rahmat Allah subhanahu wa ta'ala samian sabab hetinin hab tabanan hab Damus kita bisa. Damus tamaman pekerjaanin emen dakan Allah subhanahu wa ta'ala insamian ambat nebelik timis abang asalnya oras insyaallah pegiddo nyawale pegiddo nyawa kafir dok pegiddo nyawa mukmin mian samen kehalanen ubus ini do
belik te sa balik so basta bagago sa sa bakas te explain ko din sikit te kemon mian so insyaallah bangubus tafsir te bin korona oras te bi masa belik te hetiren pe mian belik te di story pa balik mian si dembuli oras na ubus yauma tarjufu rajifa isa di story ni sabihin puas na pagdo nyawahin puas na pagdo nyawahin ubus pinasaban ni sab kiti balik wa ena si bisarana si surat na bali ine nomar si surat na bali si Allah kiamat mali ine inna yawmal fasli kana miqata ubus pasono ine yawma surur la do dehallu pe yawma yunfahu fis suri fatatuna puasa tiane sabay na sinin yawma tarjufu rajifatu tatawar radib yawma yunfahu fis suri fatatuna puasa si waktu yatin petekkar Allah kiamatin bang netinihu jenak tinihu Allah subhanahu wa taala ini beniwan samian ini mengiamat mengalar dunia namat yawma yunfahu fis suri fatatuna puasa larak dunia pegu ane kemo manusia balik dehelruk dan buli kana ale pas Allah subhanahu wa taala ini kewon tek kas Allah kiamat le nasi demikian binasaba ni sabit tabalik surah ini yauma tarjufu rajifa tatba'uha radifa itu sa ini si waktu ne pinne nian kiamat atau tidihub ne mianene dunyahin atau mian larak dunyahin Allah subhanahu wa taala nan pin rajifa tatba'uha radifa itu mensin inen min ini benin bele min duet ini hub dunia hin behune tik pes larak kem don samian ini hub dunia hin samian yauma tarjufu radifa tatba'u radifa yatinan pensi ibn Abbas annahum nafkhatan al-ula wa thaniya tinan min ini benin min duet ini hub atau min dua ilarat dunia hin Allah subhanahu wa taala samian mian ini bang peni ane baat orang peni ane wen elau kiamat insamia ubus larak dunyahin pek larak dunyahin itu elau kiamat ni ga ni domen ne dunya ga ni ya mian ko te strategi sesuatu na padeluhin domen manusia anu dunya sumegua pegua ane kemo na badelem kubur manusia in balik pinagu anu Allah subhanahu wa taala ubus peke larak berbulakin lain larak berbulakin maka niya ilarak na us pegu ada balik kemon beda lembulakin katene manusia bakas kinubulin pegu ada kemon naggasu ada balik naggasu ada balik niyan api naggasu ada balik wallahu subhanahu wa taala ubus pagtahabot lesel law kiamat elum na manusia yang balik asal kuat kita balik dikitin kemon kana niya asal bentuk kan kita benin kemon sa amin niya nasa nagkasuan qulubu yawma idhi wajifa ina lai germen dunya selum na balik cuman niyan tutis sedaro zikir cuman si ulama cuman si niyan bahtar cuman si ina cuman si bisila cuman si omal cuman si tipu-tipu cuman si tawara cuman antang cuma saya lau kiamat nih, saya lau kiamat nih. Cuma kan ada pas lain di kemon. Ya Allah subhanahu wa taala qulubu yawma idhi wajifa. Ini bentel bisara tehnang manusia yang seluktuyan mepetek kasihin si waktu si pendekel balik Allah subhanahu wa taala dinahin sa tepet dinahin. Etinen ke wajifa khaifa. Tinaleo. Gana tinang de sedih gana petek kasi gana tipikil de sedih lasi orasian miskin anu mian balik ni si elrum sumua dinahit sa tipet dinahit bisa musaing gibaheni na tu si elrum si elrum na bangla salga na niya itinen sa tipet tinaleo tabanan tinaleo orasin manusia ali ubus absaruha khasiyah bisa pasaing ge pagtakabur na tu bisa pasaing ge pagdakak na tu mian kalangkaw na ito subele si eluyen absaro kasi ako sa tepet na petonok gana tirang sedih gana tirang sedih gana tepe tirang gana tapayam sedih gana te bisara sedih gana tepe sedih sinawa lo sa petonok na tim dinahit tuju Allah subhanahu wa taala wege dinahit pagi ini pagi arwain ni duman elaw ini duman elaw dunya sume elaw kiamat ni gana inagad sedih dua sa
menggepek dalam neraka selama-lama waliyadu billah, menggisa pek dalam surga selama-lama insyaallah bang penisab kita bi lamud. Wallahu subhanahu wa ta'ala yatina tabat sallallahu kiamat dalam rahmat samian. Ubus pemisab ilmu kiamatnya. Ubus بين الله سبحانه وتعالى يقولون إنا لمردودون في الحافرة إذا كنا إذا من نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. Niame manusia yatina netu sikitbi sibu itu ini asal gaited magkahagat selo kiamat gaise magkahagat selo akhirat angkai yene me mazhab seddi duan pintu agama Islam gay magkahagat gaise magkahagat do ini elo kiamat gaise magkahagat do ini do pinikel balik manusia angkai gay ini serta temis bisraden yan bang ne pinne kita pinne dalam kubur bang ne pinne dalam kubur timang kita mati samian ubus ide tiyanang manusia mulai dalam kubur peta-peta ni maksud ke peta kakan olet bangisinin bisan dume tolang nen samian bisa ingat was tolang ne bihi dari samian idza kunna idza man nakhira kana ni menjadi asal menjadi putuk-putuk kana tebi kenakan bulakin kenakan uletin kenakan tidak ada anandal mental besar gana anandal samian sumegua buin kau hati dumen sei itikarin armen sei dumen tin kamali pag itikaden dumen manusia imbang mati dalam kubur gene pinaluas balik wa Allah subhanahu wa ta'ala gene pinakel balik wa Allah subhanahu wa ta'ala bisan pesaing bisan inin bisan pe mian isiren mian ga nania bisan pe tulang nga nania mian lu dalam kubur dumen si itikad na tin taman iyan ga nania gene tin tekole Allah subhanahu wa ta'ala balik itin hinang gai gai sumegua manusiain mang dalam kubur sa too buhok ne kinakan olet ne itinen mian kinakan bulak sa mian duk inasab ne inasabin dok bian etina pinikel balik Allah subhanahu wa ta'ala dalam kubur sayan say kahalanin bangkit al-sunnah wal jamaah etin amban agamaten sayan say itikaten sumegua asya kahai sayan bang say kahaga masab sinduhin masab sayan bahasa pang manusia mate na dalam bulak na gana niya mian sarta nakasun tebistaraku niya may sayo kung maginang samian tu asal mian muslim hatu ali pagi bangsa Arab sumegua pen Abdul Malik ina pen nakita hetinan magdepsuhin ina pen na samian basa ek kami iron ek kay me bisara na sa ako mag-story kami pag-ubos pen ne bang pagi kapan ni ketuhan bang pen ne kitulo rin bulak pen ne amate tulo rin bulak kanor pen na niya ani gana pen ubos na gana niya etin yayan itikad nen bangun dalam bagus na manusia mati dalam kubur asal menjadi bulak na pinne balik gana benar asal menjadi bulak gana menjadi bulak na gana niya balik ada gana na manusia namus ano kun lai gat hati we ne atau Allah alam bang panagane we la dalam kubur hati nen pinakal balik ya Allah subhanahu wa ta'ala dalam siksa pinakal dalam siksa bisa depende de helwan ban ini kepe ini bin ke buk mian isine ke peta tulang na sa amin masih pinikel lumibalik wallahu subhanahu wa ta'ala telesane maapin duk telesane malatin sa amin napagay guys bisa na nga napilin bang napinikit dalam kubo puas na nga ni parkalain menjadi bulak na balik manusia kalan na gana kuno me kaistoriko sedih napagay sa amin pagkawang bisara pini Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah suya ga bakas tikite kuno ba tegalang pala magano bagian magtutok ke bagian saya. So sige nadja kaji binti ko dembuwa minsalan nani ame manusia sayen asal intikadan etinan bang ni dalam kur manusia menjadi bulak ga nania nagay kita bi duman si itikadan bi etinan masih pinalesa wallahu subhanahu wa ta'ala si kita bi kapanin duk kalatanin manusiain bang le dalam kur sana ubus pagkisay hati itikadan kamali ene kamali pagtima delay
kamali yan pag agamar le pin hati ti hati Allah subhanahu wa ta'ala tinang nekti balik pos amban tinan enek ke huk barantewi ke menjadi isi tebi magdalam bulat ke petta pos amban ke petta tulang tebi samian ti hati Allah subhanahu wa ta'ala tinang nekti balik ke tinan ini binin magbaran balik ko tagnanen lesil lo kamat sayen nubus behura meg tira bangsay pinne qalu tilka idan karatun khasira bangsay pinne nasal bennal kodo selese suratul mulk law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna bi ashabis sa'ir Allah bahura meg tira bahura meg benna pangaja pinne kami pakale si me istri tagna sewaktu ke istri-istrihan inagakan samian pakale kami kahagad kami gapin ni kami hetinen ene kami pemebut dalam narkasan nami saya pegepun na kami pinne sayen kami pemebut narkasan nami pegesab ga kami pakale muni anagakan kami pakale do ga kami hetinen mayam coba magbisu-bisu atau peli atau ini samian naga dapat si kami ni pinne repu ini kami rupin asal ini di pular kazan namin. Nanti ni mikir balik ni sabsa Gasa magkaitinan pagke kamali pagtima den pindegin ni kekes Allah subhanahu wa ta'ala bepenjiri siya balik. Bisan pesaingge etinan tegga dalam kubur atau bisan peganya masih Allah subhanahu wa ta'ala tingang ni balik siya. Kue tagna den bangsa pen na bang nakiti balik. Ubus amban ke petta barantewi. Tulang tibi kibuk tibi samihan hinang kiti balik Allah subhanahu wa ta'ala siya kiamat pegiwe gay pegati ane qulubu yawma idhi wajiba absaruha itu balik na siya kiamat tibi saratu balik na siya ko takna ng samihan balik na siya ko takna ng samihan manusia ini kue mian takna ne kue tuinin nomos bangsa ipin ne qalu tilka idang karratun khasira bangsa ipin ne asal bendal pegi kahalanten biga kahagad si yene mian bisara Allah subhanahu wa ta'ala sikitain bi mian petungkilan kita amban bisara Allah subhanahu wa ta'ala duk bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan bangsa ipin asal bendal titi binin pinnes selugi mamamsiyain kalau tilka idan karratun khasira yani pinna asal semata-mata melugi ini kita manusia tapi kesab da pinne kagat tebi ga pinne SST tebi ini mian we hetinen ga kagat tebi mian we bahasa we pinne kelum pekiti balik wallahu subhanahu wa ta'ala atau pinenia kiti balik wallahu subhanahu wa ta'ala ko takdanen nene mian sepuasa man kebete tebi tapi saya pinna hati asal bennal na kita pinna asal selugi manusia yene itabot sila kiamat si waktu sa ikahalan hetinen penginang Tuhan kita hindi pagika kita bitebote biene mian pagkapirin tebote mate ga tebote biene mate in pagkagat tu Allah subhanahu wa ta'ala dok pagkagat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innama hiya zajaratu wahida fa idahum bisahira si waktu ni si hetinen mian nene mian kiamat ilarak dunyahin min tadde inami ilarak wallahu subhanahu wa ta'ala fa idahum bisahira sikene ustinihu Allah subhanahu wa ta'ala min tadde yani dunya lay ilarak ubus fa idahum bisahira besong apa jasiye etinen lene de tak bulak puas amban pengisisiye le dalam kubur lay teglarak dunyahin ini saya tapi dia tak bolak le balik ko tagdaan ini tin tu dia tak bolak ini dia tak bukut bolak ini kita balik tagdaan le dalam bolak kita dalam kubur semua pegtek ke kiamatin faidahum bisahira ini kita lai gumu amban dalam kubur tapi ini dia tak bolak le balik samian itu menjadi manusia le balik saya faidahum bisahira kasugai gai me enu ne game SSR game tangan-tangan do bahasa samian pinini si Allah subhanahu wa ta'ala balik yene mian ko tagnaanen yene manusia maragale sina suegay Allah subhanahu wa ta'ala sayen kahalanen etinen gaania etinen GTGS Allah subhanahu wa ta'ala bisarane dumani maghinang duktangan ne ruk samian kemon ini samian bisarane hadja manjari tinang ne kemon Allah subhanahu wa ta'ala na sayen kahalan manusiain asal gay giti kapanaga giti kapanaga bisan pesaing ge bitwas tebi masih petek in kemetein bisan pesaing ge in kemetein tebi us te ketek tebi mate lu dalam kubur tebi
masih kita bila kita magpain-pain atau maganangan pireno ini tamarisa enen mian pag-aten bi gai pag-ubos tinen kita bi pinapati tinen ilubu Allah subhanahu wa ta'ala mian menjadi bulak mian isihin duktulangin sa mian balik masih niya waktune bagtabot Allah kiamatin pinapanjari kita balik wallahu subhanahu wa ta'ala ko taatin itin manusia nubos taman miya istori manusia ini men tagna istori makta tagna nasihat yatin mesem sikite bi bentel bisara istori pasal law kiamat ni sa balik duktat kite bi asal ini haget ene mian pagyakin tanbi asal gana inapas sedih kamate puas amban kamate yen law kiamat ke elum salama-lama sa idu manusiain dalam kahaban sa idu manusia dalam kalaatan asal elum nabalik mian puas amban kemete metusilun jainin pinakellum kita balik Allah subhanahu wa ta'ala tawsal kiamat nangkan suwe kita betinen hap pagludutan bi suwe hap pagyakintan bi suwe hap pag mian ibadatan bi pag sabab bisan pasaing ge kahalan tipto sigunya ge ngukul atau ge kakkal si kedua story nan sinin etinen mian story ni sab mian dembua pasal ini kahalan manusia tu si dunya itini ipon Allah subhanahu wa ta'ala mian si waktu netek ke Quranin pusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti kita be sepi kita kuito temprano ini na pere dengan anu musain duk ge manganu bisrain dan mo istorinin pasal ini kisah atau story ini pasal Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam duk si ini kuntarane Fir'aun la'natullah alaihi ene pagdakwa mian Musa alaihi salatu wassalam mian bangsa inge pagdakwanen duk bangsa inge ene panagga kahalan ene dan buah makhlukinin ene Fir'aun tinen dan buah de pura kafir duk ene penutan sedia mansi iblis dan nargasan namin manusia subay ene urwas dan betapit na murmurahan insyaallah bang panikiritin si makta balik sa si waktu yan si Jumat balik na insyaallah bang garubin tania tinen limbang TV pangutungul insyaallah magkisok-kisok kebalik si Ines Suhainin posambanian pangpain kita binaligan Allah subhanahu wa ta'ala ang bandene may siksa tibis saramian do kena ang panmekalatan do pangpain sa betin nene kapanin tinang tibiruk teboti mati tuju Allah subhanahu wa ta'ala dalam Islam kita hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin